učenika osnovne škole Sveti Kiril i Metodij, direktor škole i svih zaposlenih, želim da vas pozdravim i da zajedno proslavimo đačku slavu Svetog Savu. Kažeš, bio je prosvetitelj, prvi književnik, prvi svetitelj. Jeste, ti si u pravu, zato i slavimo Svetog Savu. Kažeš, bio je Nemanjin sin, učan, smeran, plemeniti fin. Jeste, ti si u pravu, zato i slavim Svetog Savu. Nije hteo presto na očevom dvoru, hteo je da živi kao monah smerni. Pošao je krišom, on na Svetu goru, sa njime su pošli pratioci verni. Monaški postrik Raško primi tada, novo ime Sava. Tamo su mu dali, čulo se za njega i do Carigrada. Sledbenici mnogi za njega su znali. Stigao je mnoga mesta da posjeti, širio je zemljom i mudrost i znanje, gradio je Hilandar i manastir Sveti, zadužbina oca Stefana Nemanje. Po svojoj smrti proglašen za sveca, kao školska slava, njegov dan se slavi, širom naše zemlje, da pevaju djeca, najmiliju pesmu, himnu Svetom Savi. Nastavit ćemo delo našem učitelju, pođemo u crkvu. Maljeno sam đače, maljeno mi znanje, tek sam upoznala bukvari čitanje, ali već i ja znam za Svetog Savu i razumem lepo današnju proslavu, zato danas celo srpstvo slavu slavi i s ljubavu kliče Svetitelja Savu, pa mu ja kličem, iako sam mala, Svetitelju Sava, slava ti glavu. Pred prestolom Svevišnjega Sveti Sava Boga moli, suze roni i ovako govori: Rodje srpski, dragi Bože, u poslednje ove dane, teško tebi zagrešio, od tebe se odpadio, ali ima još da srca, kojem ti se Bože mole, to su deca srpska, ona tebe, Bože, vole. Stariji su zanemogli, srcem svojim otežali, a deca su himne tebi ponajlepše ispojali. I za njih se, Bože, molim, daj im, Bože, snage nove, da odnove crkvu srpsku, tvoju slavu na vekove. I snažan, poželjem mu otac spasi, krupan, dugovečan, kao hrast. Raspoče se spasi i rastao mali princ, okružen pažnjom bez briga, rastao pored učitelja, kraj mudrih debelih knjiga. Imao još tek 15, mudar beše, mada djete, i već tad je upravljao delom srpske zemlje svete. Ali reši, neće krunu, neće dvore, neće vlasti, u monaškom odelu će on da brani srpsku čast. Tražiše ga po planini, ali već je bilo kasno, jer kad su ga našli, on je služio Bogu časno. Ne prođe dugo brzinom vetra, Svetom gorom prolete glas. Sin Nemanje srpskog vladara, Kaluđer je ovde kod nas. Poslao ih je, dozvao ih je i srpstvu doneo mir. Obilazio je gradove, sela, učio ljudi da se Bogu mole i prvi u zemlji Srbiji otvorio srpske škole. A kad je Sava... Sveti Sava je rodonačelnik srpske književnosti, utemeljitelj srpske crkve i prvi srpski prosvetitelj. Pored toga bio je i veliki čovjekoljubac i zaštitnik siromašnih. O njemu je stvoren kult iz kojeg će nastati mnoge legende i razna predanja, u kojima se on javlja kao onaj koji čini čuda i velika djela. U mnogim predanjima je prikazan kao mudrac i zaštitnik, kažnjava varalice, pohlepenike i lažljivce, a nagrađuje uboge i siromašne. On je svemoćan, ima moć preobražavanja, čas je Kaluđer, čas pastir ili prosjak, samo da bi se što više približio ljudima i da bi ih lakše iskušao.
Filip.